uria wari munini wa president Rigathi Gachagua no athiete na mbere na gutuikania kirima umuthi akinyita ugeni kaunti-ini ya Meru igongona ria kanitha wa PCA Menti North. Icera riake rigiuka muthini wa kiumia kiria mucithania munene Martha Koome aratetirie kweherio kwa arangiri yake na maabitha ruhonge rwa magoti. Kiambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ mucithania munene Martha Koome ni atongirio ciũria cia wĩigĩrĩrĩki ni acirithania ana arĩa mamukuruhania na kunĩra ritho ungumania ruhonge-inĩ rwa magoti ũrĩa maugĩte nĩ wongererekete mũno na kumanagia na hau njama ya kũmũhagũra ikĩambĩkwo. No kiumia-inĩ gĩkĩ ehererio arangĩri o nginya kĩama kĩa acirithania gũteta ateti ikĩro-inĩ itiganĩte nĩ macukĩire njama ĩngĩ ĩrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua ahithũrĩtie. A budget has been set aside through the National Intelligence Service. And all those petitions you are seeing against Justice Martha Koome, against judges of the Supreme Court, is the machinations of the state, because they would like to put a Supreme Court, a bench that is amiable to what those in power want. Gachagua riu ahoete urume wa mabũrũri ũmũrĩke Kenya makĩria rĩtwa tigio mĩaka 3 mbere ya gĩthurano kĩnene, akiuga rũhonge rwa mbunge na wathani rũnyite mĩgwate na rĩu magoti arĩ mwĩgitio wa Kenya rũrorete kageri-inĩ o kau. We want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua, and we want to ask the people of Kenya to be vigilant, so that the judiciary is not captured and Martha Koome is not hounded out of office and the Supreme Court is not disbanded ahead of the 2027 general election. Mheshimiwa Ruto amejua ataanguka, ameona Mount Kenya imeenda, Wakisii wameenda, amejua binu ni moja tu, kuiba kura. Na ndio sababu anataka kuondoa Martha Koome, kwa sababu amejua Martha Koome ni msema ukweli na hata kubali kutangaza kura ya wizi. Atongoria arĩa mekumĩte Gachagua thutha nĩ mathojeire president Ruto makĩmũkuruhania na gũtirika a Kenya. Senator wa Kiambu Karũngũ Wathang'ũ akĩagira kĩene mũbango wa ũgũri na waki wa nyũmba cia thirikari iria augĩte itirĩ na ũguni. Wacha kununua hiyo nyumba za affordable housing. Hiyo serikali nyingine inakuja itachukua zote na irudishe kwa county. Wacha kununua, hiyo ni pesa yako unapoteza. Sababu ukifanya hivyo itaonekana kwamba wewe pesa yako itapotea. Gũkĩrĩ ũguo atongoria kuma kĩrĩma na arĩa makoretwo makiuma president thutha nĩ makomithĩtio kumana na kwagĩra kĩene uge wa aikari na makĩria harĩ kũrũmia ũrũmwe. Pia tuliambiwa kwamba tutaunganishwa tukae pamoja. Serikali ilipoingia tunaona imeanza kututenganisha hapa Mount Kenya. Lakini ikienda kule kwingine nawaambia sasa wafanye nini? Waungane. Naona wengine wakisema we will isolate Mount Kenya. Unaona watu wa Mount Kenya hapo viongozi wakiongozwa na Ishongwa. Unashangaa yeye ni wa Mlima Kenya, lakini yeye anapiga makofi akisikia tuna isolate. Ihinda-inĩ o rĩu gĩko gĩa gũikio ngono kwa Mũkenya ũrĩa watithirie mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ SHA gĩikaro-inĩ kĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Deborah Baraza nĩ gĩkomithĩtio. Atongoria aya makiuga thirikari ya ihinda rĩrĩ nĩ ĩragira kĩene uge wa Mũkenya na ũrĩa waria akang'ethanĩrwo nake ũndũ ũrĩa nĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ. Na ukweli tunayosema Wakenya wanaijua, maana tunasema education imeharibika, tunasema SHA haifanyi, tunasema watoto wetu waache kuwa abducted, na tunasema hii serikali haitaona term 2, itaanguka 2027. Na tumeshuhudia Rais Ruto na serikali yake wakiteka vijana wetu nyara na kuwaua. Watu wamewekwa kitu kwa mdomo ndio wanatafuna ndio wanyamaze, lakini sisi tumesema tunafuata Rigiji ambaye anasema ukweli. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.